icyambere gituma ikipe nka Barcelona mbere uko njya mu mikinire ishyiramo ingingo yuko nibikunda tugashima service ze dushobora kumugura. Rashford aracyarimo igicuruzwa, yego aracyagurika. Rero niki gituma abantu bagira icyizere cy'uko Rashford ari mu gihe cyo kuba yagurika. Nuko Rashford igihe cy'imyaka ye ya peak yagaragaye ko ari umukinnyi muzima muri development, ahabwa amahirwe bwa mbere n'umutoza wa Manchester United wari uhari icyo gihe twa Van Gaal. Ndumva bari bagiye gukina mu mikino ya Champion ya Europa League, bagiye gukina n'ikipe bacambera ari ya Arsenal ndabyibuka. Hari n'indi yari Arsenal. Nyuma nabwo aragenda aratsinda ibindi bitego bibiri muri Europa League. Yego. Uyu musore akiri muto yagaragaje atari dasanzwe pe. Noneho ageze muri ya myaka hejuru ya 21 yandi twita imyaka ya peak yo gutangira gushininga, yagaragaje ko ari umukinnyi ukomeye. Memoire zacu ziribuka vuba cyane, nta myaka 2 ishize uyu musore yari arimo gutsinda za Barca, nta myaka 3 ishize asezereye za Paris Saint-Germain muri Champions League. Yari umukinnyi ushobora kwizera ukamubara nka superstar muri Man U, even no Three Lions yari umukinnyi donc wizewe bashobora kwizera services. Yego. Ese yageze muri downfall, ese yagezaho ubushobozi bwe bwashize? Oya. Ikibazo yagize si ikibazo cy'umupira. Ikibazo yagize ni ikibazo cyo kumumanaginga n'imibanire giranye n'umutoza we. Yes. Icyo rero ntabwo wakigirana n'abantu bose, kiretse abantu bamwe, hari abantu cyo kora bagoye ewana abaha ahantu hose bahirika ugasanga nyine ntashobotse nyine. Rashford, I think it's not the case. Maybe shobora kuba ari ibintu gusa bitagenze neza hagati ye n'umutoza wa Man U, probably bishobora kuba fixed ku wundi bigakunda. Niyo mpamvu umutoza wa Barcelona yitwa Hans Flick amusaba kuza muri Barca yamwibukije ibintu bibiri. Aha, turakugarura wumve ko uri ahantu ukenewe, feeling important, wumve ko uri umukinnyi w'agaciro, ariko dufite ibibazo byacu by'ubukungu, gabanyaho 15% ku mushahara wawe hanyuma uze muri equipe. Icyo ni icyambere. Interest rero ya Barca ifite ishingiro mu buryo bwo mu kibuga nka butatu. Iyambere, Rashford abashyizemo ingingo yuko nibaramuka bashimye services z'abazamugura kuri $30,000,000, ntushobora kumva ko biramutse bigenze neza uyu muntu yababaye icyo bita zahabu yari iri mu byondo bakayitoragurira. Ni bya bindi bavuga ngo abantu aho barwaniye, aho ibiki n'ibiki bavuga inzovu zirwaniye. Oya, uwo mugani ntago ariwo ndi gushaka, aho ubwo nayebye nagiye. Bya bintu byo kuvuga ngo aho ni nko kuvuga nk'abantu nyine bagashwana inyungu zabo batazirebye, iby'abapfubirirwa n'abapfumu nka gutyo. Donc like umuntu is not serious, nazi icyo ashaka, noneho ibintu by'akabyabusing abandi bakabibyaza iki umusaruro. Imagine Rashford twatekerezaga wigeze kwinjira mu biciro bya $100,000,000 atsindiye Barca, yigeze kubarirwa agaciro ka $100,000,000. Ushobora kumubona kuri bargaining kuri $30,000,000. Icyo kintu kirashoboka kubera ako kantu muri Man U katameze neza. Now icyambere ni igicuruzwa, product ni igicuruzwa Rashford. Yego. Nguko uko ikipe igura umuntu, urabanza ukarango uyu muntu is he a product, ni igicuruzwa. Igicuruzwa muri aspect nyinshi ya derari. Igicuruzwa ureba ukavuga ngo ni igicuruzwa mu buryo one bw'isoko, is he a star, yanyeganyiza market, isoko ryacu umustar, niko bimeze, umustar w'umwongereza yakura interest z'abafatanyabikorwa abantu bamukurikira, fan base n'ibindi. Yego. Mu kibuga ku myaka 27 ari mu myaka yo kugira ibyo atanga. Yego, ayirimo. Hanyuma arabanza akaba product. Ikindi ni price, igiciro. Aragurika. Kuba umuntu ari product cyangwa ikintu ari product doesn't mean ko wa meeting a price. Ko ushobora no kuba umuntu ari umuhanga bagobatizana $200,000 utanazikorera, ese wabigenza ute? Yego.
ni kumwe nca nyine kuri aya mazu ageretse i Kigali nkavuga nti nta kundi Ati, iyi nzu ntabigenza nzayigeraho ni ryari? igiciro ariko price ni ibibazo ikibazo. nkavuga nti biragoye igiciro kiri affordable kira Cyane, aragurika cyane muri cya kintu kwa Moja Aderare cy'ibibazo bya Barca kuko no mu myaka iri imbere birakomeza bikurikire ntugira ngo biraba fixed nko mu mwaka umwe ni ikintu izajya yisanga igomba kugira ngo ibone umukinnyi kwizirika umukanda so uyu nguyu ushobora kugira gutya byagenda neza ikamubona mu buryo bufatika. Icya gatatu ni people nyine uyu muntu afite abana uyu muntu ni muzima yego. Noneho igice cya kane nacyo cy'ingenzi cyane umukinnyi ashakirwa iki nyuma yo kubona ibyo byose ashakirwa gukina umupira w'amaguru kugira ngo ikipe itsinde itware ibikombe. Uyu mukinnyi ashobora gukina nka rutahizamu mu gihe Robert Lewandowski pe adakina arabitweretse yaba nimero 9 arabitweretse pe Lewandowski yavunitse. Uyu mukinnyi ashobora gukina ku ruhande rw'ibumoso kuko akinisha indyo right Yego. uyu mukinnyi arahereza umutoza option ebyiri ku myanya kandi iri ki ndabiguha neza. Twese turabizi ko Lewandowski hari ibyo bibazo byo imyaka n'ibindi turanabizi neza yuko Ferran Torres yego n'umusimbura ariko kimwe mu bibazo Barca ifite imbere sirtu muri iriya linya ya batatu b'imbere 7-11-9 Yego. nshatse nashyiramo na nimero 10 yewe ni shortage y'abakinnyi Yego. ni shortage muri squad mu marushanwa hari akeneyemo abakinnyi bazajya bamufasha muri rotation. Rashford ni option nziza yamufasha guturuna kuri iyo myanya yose nubwo akina mibiri ariko reba nk'ibintu bishoboka ntitubona ko ashobora gukina nka rutahizamu ibyo biruhura Lewandowski agiye ku ruhande ibyo biruhura Rafinha agiye ku ruhande ibyo bishobora kugarura Rafinha agakina nka nimero 10 bikaruhura nimero 10 Yego. urabibona kandi Ormaga bagiye ego kubinesha bivuga ngo hari uburyo bwinshi agiye guhereza umutoza andi mahitamo Naramine rega bamwongeraho na Lamine Yamal ashobora gukina uruhande rumwe urundi bakarukira Rafinha bakaruhura Lamine Yamal kandi biranumvikana ni muto yamaze gukina imikino irenga 100 ku myaka mike ya 18 nibwo ari kuyuzuza akeneye kumuruhutsamo gake akagira imikino yibaza wabireba rero uyu mugabo mu kibuga aho umutoza aha ikipe aha bagenzi be amahitamo yo gukina ibintu bitandukanye. Reka tujya mu buryo bw'imikinire. Uyu muntu twese twemeranye yuko hari ikintu afite muri Barca kidahari cyane. Umuntu usa n'ugifite agifite mu buryo butandukanye n'ubwe. Umukinnyi yitwa Rafinha nawe ni umukinnyi ugendera kuri speed cyane. Yego yego. Nacyo kurwari ye burya ayibyaza cyane. Ariko akenshi we ntabwo ari umukinnyi utwara umupira muri iyo speed. We ni umukinnyi usangaho umupira bawuteretse. Mwande magambo. We akunda ko akundi Barca ikoze transition bajugunye baro yiruke ayifungire muri box ahita yishyira mu izamu. Ariko Rush azi gukora icyo bita ko driving umupira. Ni ball kariya kandi yiruka yerimina cenga agenda opening ama espace mu buryo Barca iyo yawe na equipe iyifunga ni umukino itwara nayibonye ejo muri Champions League yashwanyaguje equipe ya Paris Saint-Germain ubwo yabakoye muri Aston Villa. Afite icyo kintu nyine cyo kuba yifitemo iyo killing instinct y'umukinnyi mu grand joueur udebloka ama situation kudebloka ama situation mvuga ni gutya no kwango hari ibibazo turi guhura nabyo muri defense equipe duhanganye yatubereye imbogamizi tubereye ibibazo ariko dufite umukinnyi ufite profile mu buryo bw'imikinire yazi kaduha igisubizo bitandukanye n'abandi bakinnyi twari dufite. Uyu ntago ari Lamine Yamal uyu nta nubwo ari Rafinha mu buryo bw'imikinire baratandukanye nubwo ntavuze ko abarusha ariko no kuvuga ngo ushobora guhana na situation aho umubiri we umuvuduko we imikinire ye experience ye bya serva kuri yo table nicyo nashaka gusobanura. Ikindi bashobora no guhura mu kibuga bose kugira ngo baremerera adversaire cyane bakwishe. Yego. Urimo urabibona cyane ndabibona cyane abakinnyi bane bahuriye mu kibuga cyiza. Ikindi Rush afite n'ikindi kintu ya Barca cy'amashoti. Yego. Buriya Barca ni ikipe itagira ibintu by'amatire ya kure. Umuntu ukunda gushotanira Rafinha rimwe na rimwe. Ego. Fata baro muri metero 25 ukayisunika kipe yakoze icyo bita ama block ba yafungiye inyuma rekura ikintu cy'urutambi ukohereza umwambi watari ukagenda ugasenya urwo rukuta baro yohereza mu izamu. Mu buryo bugufi rero reka mbi summarizing Aderara akomeza mu magambo 3. Umukinnyi ni igicuruzwa kandi igiciro kiroroshye kirashoboka
ibyo bituma Barca itagorwa. Mu yandi magambo, niyo bitakunda nta kintu kinini duhomba. Therefore ni ukuvuga ngo biri worth it cyangwa se ni ngombwa birakwiye kandi biratunganye kugerageza iyo option y'umukinnyi nk'uyu, kuko ntacyo bikwicira pe namba. Icyo ni icyambere twabibonye. Icya kabiri, nibikunda ni inyungu nyinshi, kuko urabubonye umukinnyi wa miliyoni 30 kandi w'igitangaza muto. Icya gatatu, araguha ibisubizo bitandukanye kandi byinshi mu buryo bw'imikinire. Uri Barcelona, izo ngengo zose urazihuje, ukoze isesengura, wafata ikihe cyemezo. Uyu musore byabaye nk'icyo nakwita amahitamo ya gatatu ya FC Barcelona kugira ngo abashe kuyisangamo, kuko kwikubitiro babanje kwifuza uyu musore Nico William, bifuza Luis Diaz, abo bose byanze. Marcus Rashford gusa yavuzwe mu bambere ko ashobora kuba yazajya muri equipe. Kwikubitiro kimutekerezaho byari uburyo bwo kumugura mu mafaranga United yari yifuje, n'ubundi yasabaga na Aston Villa miliyoni 42, ariko ibona ko atari ngo kuba yamugura kubera ko hari impungenge kuri uyu mukinnyi mu myitwarire imaze iminsi itakorohereza cyangwa se itatuma umukiriya wese yatashyiramo imbaraga kumugura. Byanatumye na Aston Villa nayo itakomezanya nawe, yari ifite ikibazo cyo kudakomeje muri Champions League, gukomeza gutanga amafaranga menshi ku bakinnyi baza kwifasha gukina amarushanwa ya Conference League, bisa nkaho batabishyizemo imbaraga. Na Barcelona kuba bigendanye na attitude n'imyitwarire y'uyu musore uko yaramaze iminsi mu kipe ya Manchester yitwara, nabo bagirirwa icyo kikango, kuko ku zindi transfer zose bavugagaho bagomba kugura abakinnyi, bagomba kubatira. Ariko Rashford bavuga ko bamutira umwaka umwe imikino, ahubwo bakaba bashyiramo option kuba yagurwa n'ikipe FC Barcelona. Uyu musore nawe yakomeje gushyiramo ubushake, kuko mu byo yasanzwe wabwa ari ikipe ya Manchester United yibaye ngombwa ko ajya gutirwa, yemewe kuri 15%, kuko ngo azajyagwa miliyoni 14 n'ikipe FC Barcelona. Manchester nkuko byari bisanzwe ku bakinnyi bandi ajya gitiza, akaba yafata nka percentage runaka, ikaba yakwishyura ku mukinnyi ku mushahara we. Kuri Marcus Rashford ntago bizakorwa, ni Barcelona izamwishyura amafaranga yose. Kuri iyi transfer ubuyobozi bwa Barcelona bwagizemo ubushake nyuma yo kumaze kubona ko izindi options zidakunda, ariko n'umukinnyi yerekanye iyo willingness yo kuba yajoininga ikipe ya FC Barcelona. Ku munsi w'ejo nibwo yahageze, ikizamini cy'ubuzima cyakozwe uyu munsi. Ku munsi w'ejo nibwo itegereje kazerikwa abakunzi ikipe ya Barcelona mu buryo buri official ku wa kane, ajyane n'abandi bakinnyi muri pre-season igomba kubera muri Asia. Bazakina match muri Korea, bakina match imwe na Vissel Kobe, bagita bajya gukina na Vissel Kobe mu Yapani. Izo match bafitemo hariya. Marcus Rashford, uyu mutoza witwa Hans Flick niwe muntu ashyize imbaraga nyinshi kugira ngo amusinyishe, kuko ikinyamakuru Bild cyo mu gihugu cy'Ubudage cyari cyanditse ko Marcus Rashford buriya ubwo agitoza ikipe ya Bayern Munich nabwo aramwifuje. Hans Flick yigeze komanga muri Manchester United amwifuza cyane, ariko bikubitana n'uko icyo gihe yasaga naho ari ameze neza. Icyo gihe Manchester atozwa n'umutoza witwa Oregon Solskjaer wakundaga Rashford, ko niwe yabariraga ko ari we mukinnyi wa mbere ubanza mu busatirizi, ari nawe wigira ngo yari asaraga n'uyubakiye ibitekerezo byo kwataka. Kuri Oregon Solskjaer byubakiye kuri Marcus Rashford, bituma rero icyo gihe Hans Flick akomanze birahomba, baramubwira ati byihore ntago uyu musore agurishwa. Ariko bakubwira ko inyamakuru Bild nko cyasesenguraga inkuru ya Rashford, bayise inkuru y'urukundo hagati ya Rashford na Hans Flick. Ariko bikubitana none n'umugabo witwa Deco nawe muri analyse ze yarakoze muri transfer z'uyu mwaka, n'ubundi yarakoze muri analyse ze hari Marcus Rashford yararimo, kuko yabarwaga nk'umukinnyi ushobora gukina imyanya 3 mu kibuga. Akaba yajya gufasha mu gihe Robert Lewandowski amugabanyirizwa iminota bijyanye n'imyaka amaze kugeramo, akaba kandi yakoresha kwandwa ibumoso mu gihe rwaba rufite ikibazo, wenda yagarutse nyuma y'umwataka umusore twa Rafinha, akaba kandi yanagaruka kwandwa iburyo mu gihe Lamine Yamal yabadahari. Mbere ko icyo gihe babikoraga mbere yuko bagura uyu musore Ronny Berg waje gukina kwandwa iburyo, ndetse wamaze no kwimpressiona cyane umutoza. Yabarwaga ko nawe hantu yakunganira yahakina mu gihe Lamine Yamal wenda kuri yabahindura handi cyangwa se avuye mu kibuga bitewe nuko umukino uteye. Rashford muri Barcelona yabonwe mu myanya myinshi, hazamo rero ikintu cy'ingenzi cyaje gukurikiraho ubushake bwa Marcus Rashford kujoininga Barcelona. Ubushake bwa Marcus Rashford Juventus yageze aho ngaho yemera kumwishyura byose. Yego Juventus yageze ngo yemera kuba yamwishyura umushahara we. Navuga ati ariko natwe Manchester United muramudura miliyoni 20 gusa. Ibijyanye aho ngaho ibijyanye n'umushahara we, icyatumaga bisa nkaho deal irimo iratinda nuko Manchester United yasabaga Barcelona ko nta kintu izabafasha mu kumwishyura umushahara. No Rashford na Barcelona
bagasa nk'abatumvikana kubera ko umushahara wari uhanitse ibihumbi 325. Rashford aravuga ati noneho ngereka ngabanyeho 15% kugira ngo mbashe gufitinga mu mpapuro zanyu. Niba Manchester United yabasabye yuko mugomba kunyishyura yose, reka nge ngabanye ngezaho mwabasha. Agabanya umushahara we bashyiramo ya clause ya $20,000. aho navuga kuri Juventus kuko Barcelona muri zarangiye bishyuye $30,000 umwaka nurangiye z'amayero $30,000 izamwishyura. Hanyuma koko niyo masezerano abaye hagati ya Barcelona na Manchester United. Ubushake no option ntago ari obligation. No obligation. Oya ntago ari obligation. Harimo ni nk'ayindi ya Sancho. Ko banashyizemo penalty clause $5,000,000. no option. Ni option ngiyi. Ijyari cyo ni kimwe uyu musore uko ubushake afite n'urushake umutoza amufite n'imibare yamubazemo bishobora kuzarangira Barcelona mu gusa. Ari ikintu n'ibitangazamakuru byo muri Espagne byaramutse biganiraho kuko babikomojeho ko ari amahitamo ya gatatu, ariko bavuga ngo Marcus Rashford yinjiye muri Barcelona bigaraga afite ubushake, afite commitment kuza gukora ikipe ya FC Barcelona. Icyo bahurizaga bavugaga yuko uyu musore aramutse akoze nk'uruhare rw'ibitego 20 mu mwaka wa mbere w'imikino, ubwo no kuvuga ngo nawe Rashford tumuzi kenshi muri wa mwaka wo gushaka amasezerano niyo mwaka yagize mu bitego byinshi muri kariyeri ko yatsinda nk'ibitego 30. N'ubu ngubu ari muri position imutereka mu kuvuga ngo bikora uyu munsi cyangwa se uve ku rwego rw'amakipe makuru noneho uje munsi na Aston Villa ashobora kuba atayibona noneho ubu ngubu aramutse kwa Barcelona yeshuwe ntibigende neza. Bakavuga ko aramutse nabura agize ibitego 20 zibe assiste 10 yakora agatsinda nk'ibyo bitego byatuma Barcelona imuhereza amasezerano ku buryo buhoraho kuko bateganya ko n'ubundi abakinnyi bazabagenderwaho ari bari Barca isanganywe ari Rafinha ari Lamine Yamal ari Lewandowski. Nubwo twakwerengeza ko afite Ferran Torres nawe wagize uruhare rw'ibitego 10 watsinze ibitego 18 ari umukinnyi usimbura naye n'umukinnyi wakoze imari dasanzwe bako Barcelona hari abakinnyi risanzwe igenderwaho. Barcelona imubonye atari umukinnyi twavuga ngo wa pressure uje kwikora Barcelona, ariko tuzireza ko Hans Flick ari umugabo uzi kugerera igihe abakinnyi be cyane cyane abakina mwanya w'ubusatirizi bakaba babona umwanya. Barcelona mu marushanwa yose rero Rashford aramutse akoze iyo mibare urumva ko Barcelona ntabwo yamurekura. $26,000 udukize mu mapaundi $30,000 mu mayero ko bamwishyura bakamugumana Barcelona ivuga ko iyo nta kibazo, ariko bizagenda n'imibare umuhungu yakora mu ikipe FC Barcelona. Bantu bakubuza se muri transfer bakaba bati niba tuzi Rashford ushaka amasezerano tukaba tubona n'ubushake noneho ajyanye muri equipe n'uburyo yakomeje kugaragaza iyo commitment ageze ku myaka yo gukina 28 27 niyo afite ubungozi 28 ni umwanya wo kudesida kare contrat y'ifani ya nyuma no kudesida hano bihomba aganuka muri banire agenda nk'abageze mwanya yabona ko adingra hari byunguka agonga ku rwego rwa Barcelona. Yego nuko bimetegwe kumugura nuko byunguka. Uwitwa Teddy Sheringham aherutse kuvuga ati ngewe nta marangamutima ngufitiye niwe wizize wagize ubwana kuri ku rwego rwo kujya gukina mu ikipe nka FC Barcelona ku bitekerezo byawe. Ibyo bintu abihuraho n'abantu benshi cyane bagiye bashinja Rashford barabwira ati watinze gukura pe ngo yabaye umwana arakabya Rashford hagati watinze gukura warapfuye mu iterura rwose. Mu gihe ejo bundi witwa uharare mashimira cyane Jose Mourinho aravuga ati ahubwo byibuze ari aka kantu mumubonana gacyafite naka kantu gafite kigibize nka commitment nakantu Jose Mourinho yamusizemo kuko Jose Mourinho ni mutoza wenyine watoje Manchester United agakirisha imikino myinshi Rashford yamukirisha imikino 71 ahenda byanga mukinisha mubwira ati agira kugera yaje kugera kibo nabongeza bwa ariko iyo mumbwira ngo uyu mwana aracyari mutoya ngo ntago mufata neza kandi unkinisha imikino myinshi mushingira kuki batugibuza nakakandi gake yakagize ariko mwe na atariko no Oregon zo gucawe yaraje amusubiza urudubi nubwo yabatanga umusaruro ariko yamugize jebeje yamugize debedebe ku rwego rw'uko Rashford yahise aba wa mwana uvuna umuheha akamuha n'undi ngo asubiremo kuko ubona ko Rashford rega ibijyanye n'impano mbona ko biri kuri we byose ibijyanye no kuba yagaruka kuko agize amahirwe abonye ekipe yo ku rwego rwo hejuru. Ikipe ya FC Barcelona ni ekipe nini cyane mu isi y'umupira ku buryo kuhagirira success apari yuko yabona niyo kontra ariko nanone yabanagiriye success ahantu hanyaho mu gihe yabasha kwitwara neza. Muri Manchester United ho byagaragaraga ko bitazakunda ko baza kongera gusubirana kuko cyari ikibazo kigiye cyo kumenya ngo araza kwerekeza hehe gusa kuko already na nimero ye bari baramaze kuyimukuraho barayitanze bari haye kunya kandi bavuze ko bagiranye ibiganiro mbere yo gufata uwo mwanzuro wo kuyimwaka
bivuze ko bamweretse ko adahari. Ni umukinnyi rero byose mbona biri kuri we ni ukugenda akagerageza agashakisha uburyo ari buze kwibona akaba umukinnyi ufite impakiti muri line up y'ikipe ya FC Barcelona, kuko agiye twese tubibona ko ni profile yo gusimbura mu bakinnyi bahari, ariko akarwana ku mpano ye afite tuza akagerageza agateza umutwe umutoza witwa Hansi Flick akamushakira umwanya. Ariko byose mbona bishingiye mu gutuza. Mbonye Ismail yinjiranye y'uburyo ubonaga yasa nk'uwishimye, abonaga asa nk'umuntu urimo uragaruka muri modo buryo nka nyuma y'ukwezi abiri gutyo azaba ari muri modo n'ubushake bwo kujya uri kujya Barcelona bugaragaza yuko ari ikintu yatangiye gutekereza kuri kariyeri. Uyu Rashford niwe sana